This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hadin bagi Executive Committee ke Jainti Hills Autonomous District Council GHADC kalapenmi ya ke Office Order hakashpau tarik jeliu arja arpusan da kabarai ban Siew Tulop lut ya baroki MDC Thymmai ke GHADC badang sedap job kuntop ruki officer bat ki nong tray badang sedap tung Thymmai haka khatnyau tarik jeliu arja arpusan ki MDC ke VPP ringkat uba auhai Andrew Shulai uba deiru unang lam kaliang Pyrshah ula penpau ya ke jing bam sngoy hap halor ke nikarai namar ba ke Executive Committee kamshamla hakalenti ke badai. Habakran sikilat pathai khubor unu MDC ulaong. Bakani ko hukum ke balpenmi da ke EC kadi ke pelatam namar hakisnam baladam ke Tulop basa jong unu ubnai man habayok pisa layele ban Siew daplut shwa ye ke Barim. Ulaong bakum ba ke Tulop jong kinong tray ke GHADC kesa nadu ubnai risau jong snam arja arpusau lada day bayok pisa day ban Siew dap shwa nadu ubnai basa. Tangwa pala ini yo hagani yang hagani order utmewa order Thymmai to dari yo usu arbnai katte usu gi Oktober wa uni ubnai March ni April menda tho jing tip ye ni I daw wa ja gam ni te kajing to amni to wa paya gini ki MDC udang dep job ki MDC udang dep job ha ni katte mu dep to ki tang yo Tulop udang how new much te daw bo jing phala khot yang ngah wah ile mi gi ya cha tang skatu kan ni por yo clear sa yang ngorok kita gurim we kan ni le man ngatip ke polisi am sa tho on leng ke accounts leng ngorok aban ke polisi krek kam ni every financial year m ke budget m ngorok yo clear gi dikat kam ke budget to pendep sa yang gurim andre je leng yang I ka le portion pen pau jing snya phala wa snya jing percha ho ile na leng VPM hi MDC gi wa tang job ki umpuyo andre ki ye gi yang ye gu ya cha de por ha sa thoi wan ni he nim to yo ka mai be sai re wan ni yo chakri pe ba ha ji to wa council ta ne leng te daw ta ni ga ni jing le wa ga chu jing phalla wa gi ni gu dang job Thymmai gu em po ruling tang chi chip ka dong bna chip na ar nai le mi gu ya cha jan mi gu yo e gu Tulop ki pli gi staff di last ki stem gu dep ru nya bnai prav nai safar ki de bon safar gi bon katel le ado prabna ya safar gi cha ipli andre gi MDC ding jiwa dang job ini dep ke empo ruling mi gi cha ini te we yo ado wa daga rules yang krek kam yang office le jodor kau pengkelan on ini kaman tengah kau leader yang opposition nga mem yo to ini jingle em kubur ga di jingle iki ha la de yo ga MDC yang ile yo andre ki mem to u yo nang bag ruti ku to ke sistem yo to krek kam to man dep yo ikon mon ga paisa to clear gi pending dues ki wa ki dang sa hi ro gi benai ni bha ga jim kam kham tam gi ECM kam utho ga yo clear dot ro 7 months definitely man dep clear clear yang 7 months definitely yo lai monthly one ya gi gi benai ku dawan te hale ronga pen pau jing perca ji to ini wa ga ni ru ko mon le gam ni unprecedented kini go ya ga sa unprecedented irkom krekam ke presiden gumba wa cha khamat daw yi su Tulop wa hadin yong di benai suwon yong tau benau nang next year su lai lain te ni man ngum to ke practice ko ba te leng gaw de portion percaya ga ni wa ni ile kom ke parti VPP mem sa suk i ba hab lai ga lain ha jing to ga ni Tulop procedure go to kam office procedure mem sa suk le ha ye wa yo yum kemen ye wa yo di ko kemen ye wa yo andre ya kan ni procedure ko wa office ko lai kam ni wato wa mem lai ga rules temun mem ye pediang kan ni habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi the office jong commissionariat of food safety Shillong Meghalaya